Namar ke jing maramot ya ke jingking yam kami Galaya Energy Power Generation Corporation Limited MEPGCL kalapan kret lupa bakandon ke jingkang yat kali lengba kate ke jingking kebolong hendri kunta man kasngi nadu ka lifeway tarik ulber arja arpusau hadu ka pra tarik uyayong arja arpusau kata nadu ka por prabajemen step hadu ka por arbaje no pai sngi. Hapadang kini kikan ta laong ba ansya banyat tang ya kikali ambulans bat ke MEPGCL ke pentip ru bahadin baladap pentrikam an sapleno ya siliang kesurok ba penno syaga jingking bakin yat kikali ki bakhia hapo Southton. Kejing plia ya siliang kesurok kan long haborok kini ki khandai sngi nadu ke por nyo bajemen step bat hadin ke pratarik uyayong arja arpusau bat hadin ke por nyo bajemen step an sesyak banyat sia kikali ki bahapo ka khat santon. Lakan tu ki Deputy Commissioner ke East Khasi Hills, bat Riboy District bakin pen itu ki jaka haswa ban poi sa kapung yam na kabenta ban penyang ki kali hapreng kapor prabajemen step hadu arbaje janmit jong ka lifeway tari uleber. Labat ru ikatanat PWD bakan syong bishar bat simjing itu ki weipat ki lenti yat ha kapor ka jingkang yat kali ban ri kunta ya ka jingking ban yat kali ha ka lifeway tari uleber arja arpusau ban la penyat ki weipat ki kali ki bakhia palat ya ka Southton. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.